okko tanai pe mangiparewa mati niaro wa minha nukhrijukum tahratan ukhra okko ko pe matanai matu ipatuo ya ko tuo ni matu tamamanan ni sinin na yaro malak mendecengi purai akiringa sampai itu jadi aja tak kada mati ni dia na gagal letu ni de maka dai nabitta mape nabitta ni law dongang itau matewe ko dia na letu pak dongang itu kalau maka Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innamat amanas saura tautu si batau mate kapau-pau ya tu nabitta ko dia na letu pak dongang ilo ko to mate na lena tu mil law dongang itau matewe akhir iya na perlu sampaikan apa mega tutus tas makoko nase ko mate te dia na gaga selesai urusan ini iya selesai metuni urusan na tau mate idi manita utu makuraga pekui carana na tatamba malakna apa dia na nawat dimaki buah de cengali na dia na mungkin maselam iya na tu ampe kong katau mate nak kada aja na metala da mutaro mega makoro mega lade waktu sampajan na liwang maselam matoko tu komoto itu mate masampajan toko ngikama da tanalarimu mak de ide na kanne kewajiban sampaja tau mate de ya na mati na tadi na kanne tau matinroy lagi bu dia na kanne kewajiban sampaja ya nang katau mapamule tate si diwan ni natinro tate asirama ni ele noto napa pesad di sure lo masampaja su napai subu tu apa napai moto makiro ini gaga hukum kanne itu tau matinroy moto pinapa na kanna hukum ya na tu na kada tau matai riolo aja dia na wadi mabicara aja na mo nanana maka dari din ka tu tahu pak kota lambai de to na mate itanai makaya kan lo de na kada de na wat di mate maka dami aja mau bicara pak ya komonro si ko mapakaraja curi tapi de terlambat no mako ami roda na mariga ko bicara kata tanai ki ate moki ha mapodai kada maseka kajolo me kalau majene de paupur aja masa paja subuh he de na mariga dia katu maka dia nawat di mete dia minawat di tomon roma curita apa takala terlambat ni aja monro syukur tubuh terlambat ni monro sia mata dralu sia macurita siapa aja padahal terlambat ni makiro jadi tapahang jadi dia tu kagak kenanya tu tau tinro itu tau matinro letuk moto padamu itu marena ya nang katau marena napa aja marena sure dio itu tau marena si tau ngena kopure marena sure dio iya, suri dio napa majene nalo masam pajak. Ya ko makutane maka da mapamule tete sia go na warna. Ya ko katau marana mapamule tete 5 subuh de panasa pajak subuh na marana mangaribi manina pajak marana. Laoni suro di masam pajak mapamule subuh loro asara mangaribi na jama pasi tonra-tonra ni. Makiro gang kaya sadar. Makito. Padamu itu loy bius itu. Kabe sama kunrei ko mimana ibius to yana tu ampai kong kamakunrei na melo ibius ko na dapi ni batuloro tapasi jama meman ni apa moto kamaki no kuniki buru itu kade ni risang maka dai pasi jama meman ni sampajange kade den dis maka dai bius matugi atu matarugi mate kade risang terutama tu pasi makunrei ko memimana jadi si wali tu aja nak ko kiburu si wali kolino tapi ya Tommy tu mapat di ko madeceng ya sama decet tau pura boting kemudian sialai kemudian matampu bainena na melo jaji anak na marajitu tapi ya kode na boti tu dia na mapat di tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis Allah mencabut rasa sakitnya. Karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa. Makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya. Nah sebab magai degaga dosana ilaga. Ya tu ampai madari jajo ko WC degaga tau miseng. Iya ko tau pura boti boy talua kamera nang kalinga kagora-gora. Itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nak kadang-kadang je nang katau mimana de ni setap pajaji bawang. Mako memang de metu gapat dina tu. Karena dihilangkan. Jadi aja tani di makun reye makada mapat di koto mimana we tania palaga dosa tu. Yana tu nak kada nabita. Ia tu tau silalona jaji anak na mimana pada tau silalona jaji.
Mampaci dosa hanya tu ampai iman arepa ki komeki menyamang. Itu jadi iman arepa ki komeki capu dosa tah. Iya, jadi makir. Kemudian ona kada kau nak pak dongeng. Yang kedua sumbang. Upasangi loko tomotonna alena almarhum Ardi Salam. Taki buarangi wakaf pak anak tak. Buarangi wakaf pak. Magi-magi modelnya yang penting wakaf pak. Termasuk kan sebenarnya ini adalah wakaf. Termasuk ya. Ya kona baca itu malolongan ngi pahala. Itania kangi makomoto ga rupana. Wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi. Itu terutama suk jadang imang itu. Katu suk jadang kagabus na mumpa. Maka jalan dah itu pak itaro konrong imangnya pak dega masih dega iman nah tak nasam aja tetong kaya ko jamaah awak dimotat deng tapi aku imat tak itu dia napake ka makiro itu wadi maka daleng isuk jadang imang napake iya kemudian ya kotanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah nasabak jaran ni tahu mengaji pakai korang kecuali tomato ya nak muda makoko ade nak kata ni korang HP mani pak matangangi mengaji na ditumi tawe aku mau mengaji na lese si matan na loban re iya jadi ya ko tomato ya mau patume ke mengaji pak ini sama HP we iya apa iya tu otak na te jaji makoko si bawa otak na tomato tamakoko yang kewe demeto tu na pada de na pada kemampuan na makanya tu nak dicuy makoi ku yelengi HP talungas sumi tapalancar di pak jaluk nih dok di mana tapa makohi iya tu ko nene na sila da soro gimen re makohi mako memetoi de meto mako otak na memeto sesuai dengan zaman iya jadi aja tak ada macai anak mondre sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tu anak jadi itu sesuai meto jadi aja tak ada werek jipa je aguron anak mako ko iya di waktu TSD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi nanya mako ko anak kali-kali ni anak de otak na memeto sesuai keadaan jadi aja nah ini pak itu koto mato ya leng HP madari itu maka dari pesak memang nyoko tu mak bicara bawa mana itu kawan itu jadi memang karena keadaannya seperti itu tapi makanya nih kau maki robuk dia namanya dosa iya aja nata mega mahape pak mega toje tu tomato mak bautanan itu 5 WA mano mau Facebook mau apa bisa mana ngurusan artis ya aja itu tahu urusan artis ya ternyata beli bola tah iya kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadito ipasya curami barak nang kacelengan lalu nang kadita 10 sabutannya kak bani untuk almarhum 5 sabu, untuk iya 5 sabu. Itu sudah sampai. Jadi bisa digabungkan. Ia tu mat tepu karena Allah almarhum tanggung jawab ni panitia. Namo ada na tepu ya tu dia letuk mato. Na nape ta perikan tu dia ini sangi malaikat eka ada 5 sabu na bawah. Jadi iya ko 5 sabu ta sumbang 10 sabu ta sumbangan na 2 sabu mina pau panitia aja na ta masusah. Na dia na kena salah catat malaikat. Tu 5 kanjak catatan nah. Iya, jadi nang angkat tahu besok runtuk masung basi ratus sabuna sumbangan, na 10 misap buna tapu panitia, we na pinro ko Facebook maka na panitia gajana sa siratus sabuja sumbangan, ancaji masalah padahal dia nak kena salah catak malaikat de, iya na paimu parikanto nisangi maka saya kok mena bereng. Apalagi itu tamay 5 na tuli nagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaikat maka dari 5 sab bumi aja na sapay itu na isang jadi itu kuncinya makanya wadita pa siya curang kemudian usahakan kita siya rewi ki buru na kung kawatu loki masyara ku buru apa itu siya ku buru de tu na pada ku yilaw dong ito matewe pada mitu ko to matoy makokoy ya ko to matotan atos laywe ami tumawe ami si bawang kaki hader de na pada idi lagi angke ko to matoy angke anak talos sompa to angka anak no ko Malaysia angka anak na ina dia tu na pada ko matalipom mi si bawa ko kay hader de na pada pa ko makale ko Malaysia na talipom mi
ramalan matalipong maga tu ma disi moki gatu makwa mi tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu tapi akong kay rewa si salah makole ba tu tau matebe na rekui kiringang ipa donga si bawa na rekotolo masyara apa tembus tu pakitan ya jadi kue jandai we mate lah kay taloki syara-syara lah kay tero mate loki syara-syara maka dah itu mantu laki tak ko kibur lo wenjo na bayi ne dia kana lo mitai itu loki nasaba tembus tu pakitan na tembus perengkalingan nama koto yana tu ampai nabita kota me kiburu mak beresalang assalamu alayka ya ahlal kubur magai nasaba nang kalinga yang kedua nabita kota me kiburu aga napigau kupur mak beresalang maka de nabita patapulo jongka na aje mumusalain na palamungenge misalnya kuiki buruk na patapulo jongka na aje mumusalay ya tuon romal lemak nang kalinga mo pa ya tu tau Mateo ni sandala nang kalinga makanya itu alam kubur disebut alam barsa ya senge barsa tirai ya kipak bicarogi sampiran kesampiran ke kubulata ya ro sampirange Pak Danri ke manipi ya kulai celing ita isaliwa pita maka deweng ke yano mak baja ayana ro yasa barasa makanya tuh toki kibur tembus tu pakitana lokolino nya tu ampai yasang alam barsa ya aja takada ko mati tayana tu ampai de nawa di toko pau-pau ko toloki buru maka dani ka kibur nana wo tahu pakat di danya tu biasa na isat tu iya, natet tu nabi tai pauja nasaba sampai itu. Ite gareu aturan na nabi tai aja muat julekai batuki buru aja muat julekai wi. Pada kuliu ite ku yasena ni julekai yasena. Yang kedua aja mutudangi batuki buru aja. Bikini angkal labiran na nasa nabi tamu labiran itu dangi awara malu lu macolo wajujumu lolongolimu nan repi na yatudangi batuki buru itu pacalan. Dila ka poto to ko leki buru eta panala telok na nalo tudang corona pemapak darumpuh iya jadi itu dena wadi kemudian isuro ki ko nabi talaga isandala ko to tama ki buru kecuali roki buru masari iya suruh ki legai magi dilega nasaba pada ko to tama bolana tawe talaga isandala ta pada itu aberesal la koyolo laga isandalamu ya aja mau jule ki buru aja mau tudang oke sek na ki buru illau dongangi aja mau paujai nasaba nang kalinga mana na bersilaturahmi itu tau mate iya da tuna kada angka tau mate pak tul ipoda makada magi ko demu lo mala pak dongang apa itu ko juma ina kato batai na baca tu pak kato Allah maghfiril muslimin iya na tuna naksike dagi tau mate tapi angka tau de na salai ki buru na tulimon romeo koro marewa ni te pole make daging dopak dongang maka magi ko tulimon ro maka angkamu ya anakku tuli kiringa nga de to na paralo ka lo malah iya idi mate lakai ta idi na baine tuli kiringa iya ta kiringa tanya sumbang pak donga bana na den to ka modalana yero de ka modalana ya ko sumbangan ngka dui pake dui madari mak dareke idi lagi maka cipi aja na pak dongan nah ya ko pak dongan makun ruto ngang itu iya jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa dibuarangi wakapa agi modelena kemudian yang kedua usahakan itu lau dongan kirimkan doa jadi anak taruh tak kiringangi pak dongan itu penting sekali kemudian yang ketiga tasyarai wiki buruk iya mitu kokui hadesa makan jala dato masyara ku jumai syara ku buruk paling makan ja tu ko wani cuma demi itu barani di itu pak eko tate 10 si di wani latu tate apa subu napa to rewa ai makura-kura to lo masyara ku buruk pala eko makun rai pak ya te masyara ku buruk makoko lo menije mas selfie lo meni mak baris ya ko ki buruk na pakai peti ini hari ini siara iya agak siar nah lo mau mas selfie gitu tapi dia tuh aku tahu komedi
Kumero kampung nate tau kacucu mi kokongkai. Iya. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian tapakan jaki cek de anun na ini untuk orang tuanya. Nasabakam mahasiswa. Tapakan jaki yang kekam sangkutan noko kampus Kemudian yang kedua ia rosahabana ni wesi bolok korosi wesi anggota tatana-tanai bi komani kekam katu biasa nomor noko ape. Tatanai angka kama sangkutan na istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang. Jadi ya ko alena minrang tawajai. Iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya ko meki halalakang ita halalakang. Nasaba iya tu tahu na mungkin ta masuruga ko dena mapaccing. Jadi ya ko angka dita na inratawe ta halalakallali ko no cede mani. Aja tak kada ko pe sorry bon rito mapasilolonga tongang itu. Apa ampari ko deta matangga ta masuruga. Ya ko selesai mana ni urusat tadi yang mani rodita ninrang eta we pernah selesai. Meki tama maka malaikat jolo-jolo aja muntah nang kamu patu sangkutan nih. Maka daga, maka dang kadimu ninrat dia sayanu sapa jolo. Dia na cocok tama itu ko dia na selesai mana aja tak kada tahu minrang. Cuma iya ko idi minrang idi makamaja. Iya ko idi ninrang ngata gagata ita aja ngipawaja. Kedua-duanya tidak masuk surga. Salah perhitungan itu ya tuh kau nggak tahu maka ada kok pesori mau dilosi nggak kok sisi nggak tahu nggak kok pada aku terlambat tamah iya na tuh nakada fa antasaddaku khairul lakum jika engkau memutihkan menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya maka itu lebih baik bagi kata Allah Allah Ta'ala makada ya nang kata minrana denu lewaja ya dan pengabawan nih lebih makanja ya tuh daripada napan rasa-rasa komatu coba aja mau makanya kong kata minrangi dita tapodangi anak tak maka dana angkat ya anu serek naso minrangi diku 10 juta iya kona waja kona alai tapi ya kodena waja ko uhalalakan aja mau tapodangi tau minrangnya pak dito nga tuh na wajay asa wade na ni wajay yan na dampang amboki de yan na tuh nakada tau matot tariolo iya tuh papinrang isi tongan natatnya papinrang iya mina papinrang ko na wajay kita we iya ko yalengi teh paparimang miyasan na si salah iya sange paparimang ibantui tapi duita na pa ipake iya ko inrang na waja piro dita pura na pake na piasa inrang. Makanja pahan na tomato riolo. Tomato rito manatu makokoy. Maka kandoy. Itu. Jadi iyang pay kung kataw meminrang dita kapira di 10 juta. Kotisang ya te makadade jadi le wajai. Na makalasi ko iyang minrang. Tabantu ban ni makadade gaga ko 10 juta. Tapi ubantu ban no si di juta pake niya to. Pekong kadimu parewa ka nga iya kode uhalalakan ni. Pakumaniro. Apa ang kami to tahu ina matapin rang. Na titi nang kamakalame siya minrang niya. Napay mabiresal sa me makadalani romesya minrang. Itu ya jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhume yang kakama sangkutan apa angka tahu di palapaka Roma minasili kangisi 500 itu tertunda tama suruga gara-gara iro. Lo isapa ipunana dara nasil iro di palapaka Romana nala. Kusuri mondri. Cik di tau isapa aja na bawa pak sini na bakal tau nasidrat ipasipulu ngoko Mario. Napa tau cik di isapa ako dito mak janji na turungi pusat dito le runtuh. Apalagi ko sini na isa na lino mapamula ito mati pamula gila to mati pacapuran Tuli ka kira-kira runtuh. Dia tulle namo anak tamatu de tau tulle runtu lakai na bayine de no le si runtu aja takkan kamu relakai kriedi de gaga sisinga tahu o kumato sorry bondri lakai tuntu bayine na bayine tuntu lakai na asama de meto tu nya punai namo itu bayine tadi tu nya punai amanah nami po Allah taala waram parangi de tu nya punai itu amanah nami de tu ke punai de gaga
Iya me tu pagasan dale na lengi pongalata la nia sidakang. Iya me tia punai. Paya punai ni apalana dia na mungkin ala tahu Iya ko tomate de atan nalana tahu bau. Iya kong kawaramparang salai ko tomate kan anana punna. Ya sangi warisan. Selesai kan? Tenene di punna. Makotoro ko ini makunre yang pe makada aja jen megala ada ulawat tol libu. Pasilonjo tagang kasiku. Kamana ni temple mon riban ring katoni mon roko katon lala mana pada toko pak balu lawange ko lay buting. Jana biasa-biasa. Iya, aja na megala ada pa ko mati tu bay ni mon rime tu malay. Pasipulungan me tu bay ni mon rikin rime lolo de nak bay ni la kay ta ko mati. Tuki lagi melo mak bay ni palay ko to mati. Ta coba ni gari rewa matu tanay bi. Maka kira-kira mak bayi ni kipak ko mate kak palingan maka dah minta wiri ta aku gitu. Jadi upasan nih tapakan ja kita persiapkan ni aleta na tutannya idi matarongang ibo ko tamawari aleta man rasa ki ya ko wije-wije irannuang tubuta ciwali nasa tomatoy ko tauleng irannuang tubuta rapa ya ko anak ta irannuang balutan tu mo pa ikiri lo jupanda masikola ya minatalipo ko capui dina. Nih, de nang kana maga moki tu pak mendisi moki ke tu maga de irisat to aja nang kana mata lipo kana mesia milau dui. Nah irisat mana satu ya palai ko tomate. Nih, palai ko tomate. Makanya tapas dia ngeleta. Aja nai tajat tawe pakiringan. Pak kenri melo lo mana masije na lupai tawe. Maka sija na lupai kita ko tomate. Kinetis sangi makala maga sija na na lupai ko tomate. Naliga ka te jampang. Digaga. Terimo tu dongaso talungaso. Iya. Pada ko lakay mate terimo tu bene na siya sudongaso. Pura ya rupaja ni. Naita na tito itu goyak-goyang ini cawa ni. Gana ni sula na pendre sa ko Facebook sudah meninggal bapaknya. Sudah 1 bulan tidak terasa. Pemala gambar menangis. Nang kana duda makomeng sabar kina sama kasih anyu makom itu jadi kehidupan itu ya kotok ko nakiburu aja natatajang makara to sukuru na kong kana bawangi pasidaka malalo patama masigi iya makanya paling aman itu tapakan jakime mengibolata sebelum mati ki saha kangenang kasumbang itu itilah surimondre awija-wija talena almarhume aja tamapatu milodong taki borang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tu lepan nih pahalana buat ditatambah saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakai po Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja temapat tu telu amalan ya nomor di istighfar ia tahu maloloe suri pegai istighfar na ko anak angkana tama lolomo pa umuro 15 tahun sure pega istighfar na pakurangi mo salawa na yang penting mega istighfar na supaya ilomo yang idale na ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perberimban ni ko sisap bu salawa sisap bu istighfar tapi di tau matoy 50 nang pulo na pegai bi salawa tan istighfar pegai bi salawa supaya talolongan syafaat na nabit tamato ko surimondri apa iya tu salawa eng ka istighfar ilalana apa malaika ay milaw dong ko po Allah Ta'ala supaya dampang dosa iya jadi di mato macocoy salawa ay natapegay iya di tau maloloy pegay istighfar ta supaya ilumo yang idale ta kung kausahay jama insyaallah nalomo yang po Allah Ta'ala tapi iya ko umuro lautang nga 40 pada umuro ko berimbang sisap bu salawa sisap bu istighfar ya mi matoy 50 nilai ya 60 na palay ko mabilang aso mani je mabilang taw mani suruh ni pegay salawan iya basanata na buro iya de tuwa kada meni mate de betongan na macawe alalangang macawe ni ngujuy apa de je tu gaga taw tatambah umuro na kurang ni de gaga aja tak kada tatambah umuro ko seko ni de kurangnya tu apa ipatan tu 60 na nape jalani jadi tu litakura tu tes sesuai pede loki itu makanya dia gaga ya satu masa depan ya sangnya masa depan ngasuri mondri mi dia tu gaga ya sangnya masa depan itu suri mondri jadi apa anu ipatan tu dikurangi papa dia tu litap taci di makohi makumonara maponco gitu
Makoto, umuru makoto aja tak dan patapulo ni kon na pulo na 20 man itu tahu angatan kan makiro. Jadi itu penting saya wasiatkan itu. Kita pasadia leta tapi itu esangnya mata yang malolo mato anak muda na lamano. Aja tak kada mato api cuma memang mato dia na mungkin mati malolo. Pasti mati mato. Yo pili malolo mako domo pa itaja ko dito mati malolo mati matoki. Makanya di tomato aja lalu tabata. Pak de mana satu macawin. Kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pas sidakata asoso. Ya ko digaga diwat dita sidakang tilaw doa ngatonya pada tarupa tahu nama dece. Pas sidakan nya to. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.